Alpha Mizo Production YouTube channel and to lengai thatu te chibai vek ule April leriat sang ni som ni panga thole ni ania thu thasang sang kan ngai thadona ni Scholarship District a Buchang Phai Bul Zuk Bual Leilet Jawa Leilet Pakhat en Kol tu Khalil Udin Barbuya Kumsom Li Chuan Zirtop ni khana nu pui Hasan Bigam Barbuya Kumsom Thum panga chu Chempui na roka azaya amuna hian a thinghala ni Tual thattua puhi tlan bovin he thubua chailai thleng hian man tumazon me kania vaireng te police station a thubuai zialuni an thulak mai na ta lan danin march ni som ni panga sang ni som ni panga khan Hasan Begum Barbuya hi apasal remti na thlapin an khuwa katli chera Hailakandi district Assama achung te ro turin azina angai zong nia khiat nen an tlan nun ta dei maya hemi chanchin a hriat hian a pasal thian ta chuan an zong hala an zon mu nuwa an chen nei na hruai hoin he thil hi thleng ta ni Hasan Begum Barbuya ruang hi inrin ni khan Scholarship District Hospital a postmortem ani nuin achung te hne na hlanani Manipur Churachandpura ui a hria leng mek nia ngai thei ani meka thunei tu ta chuan mun tam taka in khwa kherna le containment zone an siamani ui a hri hi karmasa atangkhan hriat tan nin Churachandpur district a New Zoveng khwa chu containment zone a puan ani to January atangkhan ui se mi jasari somli pakwa anom to a mi pathum man thi to nin thunei tu ta chuan an soyani New Zoveng a hian ui a se engemozat don nin then khat chu ani ngei ti po fin fia ani to hloma Chrisel na le van tlang himna ba ka ran himna po ader thong theinia soyani District Magistrate Darun Kumar chuan khua atangaran vul ui lupui le chua puya khapa hochunga ui le ran vu zong zong ta chu chinchia inven na pek vek tur atibok khothli thai in tin vil le health check up nei ani dona containment chung hian tual chung ui khal le mundanga pek chua chu khap vek ani bok ti asoi dan le thu pek bo chia chuna taka hrem thei ani bok ti thu chua chuan tarlan ani Veterinary Department chuan New Zoveng a hian Quick Response Team adin ngala mun rang an tlo to a in som thum chuang thli thlai an ni to ani survey team ta chuan in an tlo apianga ui an nei te chu in ven na an pe ngala certificate an petel zel pokani District Veterinary Office Dr. Veithian neng chuan in ven na dam doi an nga tok lo chu thil buai thak khridar zel tur ven na ta na thil tihar satu ani thuwa soyani kumtin ui a hri wang hian khovel puma mi singruk chuang an thiji a hengjinga za a somthum paruk don chu India ami an ni ti UNDP United Nations Development Program chuan a soyani tunlaya Manipur Churachandpura ui a hri leng chungchanga Mizoram Animal Husbandry and Veterinary Department chuan ui vul tu te film khurle zuala trul thule ui a hri dan na Rabies vaccine laktir vector ani thua soibokani HN Veti Director Dr. Arzo Thanmoi chuan tun haya Manipur Churachandpura ui a hrilenga wangin mi pathum an thi ti asoi ve boka ui a hri hian Mizoram alo lu lo nan Manipur ram ridep khua ate ui a hri dan na pek run pui nei tura malak mekani atia ui a hri chu ui a in ase achil phuan alu in akai chon thei atia ui a hri chu virusin athen ani awangin a en kolna dam doi bik specific treatment a omlo ti soin ram sajinga an no te nu te tui pe chi reng in an kai thei vek atibok mi hring tan po nat na hlom tak a hrin ha tho clinicala alan chua to china phei chuan thi ngei na ani atia amai ro chu vaccine manga ven thei ani thu soin ui vul tu te chu ui a hridan na pengei turin na cha HN Veti Department in hospital le dispensary a te kumtluan in vaccine an pe thei reng ti HN Veti Director chuan a soibokani MZP Extended OB le advisor te chuan voin niriat thali sang ni som ni panga choma a khan an office a Mizoram aral tan te din munan soi howa Myanmar le Mizoram boina wanga Mizoram aral tan te chu Mizo mi puitan duat taka kan lo dong song le tuam hlom hi a Mizo zia in Christian kan ni na nga kan ti tur dik tak kan tia angai
Mizoram chu zofa te in puyan ya wangin Mizoram chevela har sat na tok ten pan bera anron nei hi Mizo te van nei na kan nga yan ti meeting chuan ral tlan te Mizoram an tam to awangin lok ti na trong kampo atam ta hle ti tar langin ral tlan te jinga thil ti suala nom chuan dan anga rem thin turin thu nei tu te kan ngen chuti rualin engemo hleka ral tlan te phi o na tur tapa ral tlan te ti min chiat na na thu the dar ching kanom ta fo hi van doi thak tin zofa te in pum khat na le in u naw na ati chle ni nan ta lang hetiang thu bel chian do lo manga ral tlan te pu chiat na fin fia na rang taka chui chuak tu Mizoram police te chunga MZP chuan lom thu a soi nga lani meeting chuan ral tlan te en ko dan le chom dol na mu mal zo ka theinan Mizoram sarkar hian dan mu mal tak siam thuai se an du thu tar langin hei hian Mizoram mi pui te le ral tlan te in kara in riat thiam na a siam kan be sei zofa te in u naw na ti chathei zonga malak na le tongkam chak chuak lo turin mitin kan nge an ti bokani azol khopui chutun line ral tlan te wanga ral muang lo viau anga soya tam hle a ase azol district police ten tun hnaya thu buai sang an buai puina ral tlan in rol anom lo thu soin mi pui thamuan turin kholaya police an duty ngor zual thungani social media sang ral tlan poi khoina nia an soi ta chu police ten zuin an chui chian na poi khoi tu te chu ral tlan te an ni lo thu an soi ba ka aizola poi khoina apun zual lo thu le social media thu dik tok lo manga in soi thai na tam thu ten soi ani tun lai hian aizol khopuya poi khoina a hluar thar hluai lowa thu buai zia lu po apung hran lowa heti la hian thu thang sang awanga mi puyan ral muan lowa wangin police te chu mi pui thamuan turin zana tlaiwaran duty ba ka chun le zana duty anin da tam zuala khopui nun aral muana mi pui ten him theinan thei top an chua zel tur thuan soyani pathian ni leam ta ni ruk thali sang ni som ni panga jingdar li vela aizol watch house bula mi in anvit anga in soya FIR thelut tu lalven puya kum som ni paru son of laurin chana keitum Cherchip district tu khuatlanga cheng chu zela da lu ani police in lalven puya hi andu anga thuan zo fian nuwa thotan ni sari thali sang ni som ni panga khan zela anda ani achung chang hi chui zui zel ni in charship pe fel ani nuwa kotin achung chang hi rel don ani talan to angin lalven puya hian aizol watch house bula misualin anvit ni in na soya police in an chui chian nuwa thudik lo ti an khachuak ta a zoram mi pui min ti thlabarin ti a siam tam man le ni kha hetianga dot mu hlum phua chapa zoram mi pui min ti thlabar hi poi le maya tun line ral tlan chung changa ti a tam bok nen thil poi le zual zok thlen thei ania kan police tan zoya thudik an hai chuak ngal hi an fak le a hetiang thil hi thleng non to lo se du hle ni Central YMA chuan thu chua siamin ni som panga thathum sang ni som ni panga a Mizoram police tan rui lo heroin thanem tak hong zali somli lai mai le hemia in nam hnoya pu Henry Lalbiak jinga chundeng din thar aizol le athurwal puite an man hi lomom kan tia Mizoram police te thorim na kan chuang tak zetani anti kan thalai tam tak rui lo boya an tan mek lai le nun na hial an chan to laya rui lo manga sum don na kalpui ani hi kan hotak zeta Henry Lalbiak jinga chundeng le athurwal puite hi an phutok anga dan manga threm na an chunga lek ani ngai theinan Central YMA chuan a thlir zui ren ti ta langin hemi kai noya kulikon branch YMA le ramhlun not branch YMA te malak na po tha an tia an thop tlat ti an ta lang Central YMA chuan kan rama rui hlo luar chhozela YMA chuan thei top chuin ma ala zel ti ta langin Central YMA point Central Anti Drug Squad CADS din thar lein March ni som panga sang ni som ni panga tangin ma an la tan le boka branch group le sub headquarters YMA te po mani huam chunga tha thlalowa thei top chua rui hlo le akai noi thil thalo do zel turin kanin cha thar le ani ti en thu chua an siamani Chanmari local council le Chanmari branch YMA chuan thu chua siamin namdang ral tlan chung changa Chanmari veng chunga foreigner ral tlan zong te chuan
Mizoram Sarkar siam temporary ID na effect turania ala nei lo ten arang lamin Chan Mari Local Council nena form deal thayani Chan Mari Local Council le Chan Mari Branch YMA tangkop chuan veng chunga foreign na ral tan om ta chiar pui anei dona veng chung mi pui tele in nei tu zong song te thop tat turin kanin nge na ni in lua chung changa Chan Mari Local Council YMA riat pui na tel lovin foreign na ral tlani in lua tir lo turin kanin riat tire Local Council YMA pem le khanei lo te in lua tir lo turin kanin riat tirani sum don na chung changa foreign na ral tlan te veng chung mi puiten dor lua tir lo turin kanin riat tire namdang sum dong tenen in ram siama mizo ming ho tir lo turin mi puite kanin riat tira hetiang ti ria kan omani chuan Local Council YMA riat tir turin kanin nge nani rem chang masabera Local Council le YMA ten endik na hun aneyang antiani tun lain erong bol na gas ti chingpen a luar hle ti riat ani awang le kan gas man te azang chole ta viau mai ti riat nin ni som ni pa chung gas kan man thin chu ni so ma te man zo ani le ta ka wangin Central YMA kumpuan committee ta chu gas ti chingpen thin wengin khamrang kongpui le a che vela taiwarin an duty a Central YMA kumpuan committee hian gas ti chingpen lai tak an mana thunei tu ten ma an lak chun zom zel turin an kuta an da ani Central YMA kumpuan chairman Professor Lalnun Tluanga Central YMA Vice President ni bok chuan chung kwatin deuh thoina kan man kan mamo gas ti chingpen alani fo mai hi apoi hle mi puite kan than hara sual dona konga sarkar tha ti chaka kan zavaya YMA member nu le pa kan tran tlan apoi mo tak zet zetani ati bokani MNF President Puzoram Thanga chuan MNF Sarkar liam ta chungchang soin Central BJP Sarkar nena kanin lai chin na kha atha tok lo hle a BJP lam chuan ZPM anon ta ani ati nimina an party office mizong namruna thuwa soina Puzoram Thanga chuan tun hnaya Union Home Minister Amit Shah nen anin kom chungchang soin vaireng te issue baka Central BJP Sarkar nena kanin lai chin na kha atha tok lo hle a BJP lam chuan le lam ZPM anon ta ani ati tuna pudu oma sarkara hian BJP ten telve an be sei nia soin annuwa MP in thana ZPM an chakha khati lai BJP in Central Sarkar siam tura MP jani somsari pani an mamolai takania Mizoram Lok Sabha MP pakhat chaupo apoimo MM lai ania khati chunga BJP tan an pe thei lo kha an boruak a thata lo hle a pu Amit Shah chuan MNF chu sarkar le ngai turin mindu sakani ati MNF President chuan anin kom chan Burma remna aum theina tura palai na a thodan a khil ti asoya Burma underground intel comin federal state siam andua ale lama Burma sipai sarkar point federal sarkar siam anrem ti ve boka Rangoon Bangkok avoi tam kakal nuwa India Sarkara ka reporta anin pu ajit dovalanen mintir ta kan hlothling teu hlea India rama exposure nei tura phur takarwa manna siama malak na kan nei lain Burma election a Aung San Suu Kyi a sarkar ta malak na top zuita ani ati bokani Myanmar mi sang thum zaruk an thito a ruain na tho ati boi hle liang nging na takin asoya Myanmar chuan ruwa tam tak asur zui meka hei hian chan chuale chom do na ati buai ba ka nat na alen pha lau thon na lian hle march ni som ni pariat lir nginga thi hi mi sang thum zaru kan tling to a liam tuar sanga som pasari ba ka chin riat lawa boza somruk an la om nin zomen ton Myanmar military thupuang tu chuan a soi lir nging in tran na bulok atwar na berjinga mi mandalei khopuya chan chuan na thok tu te chuan pathian ni khan ama zanin ruwa tam tak le thina tak athoka an puan in te ti chia in dam chuak omek te thil nei po alen na sa hle ti asoi ruwa hi ala sur chun zom zel turangai ani baka holum lampo Celsius degree som thum pasari kai tura soilo kani boka khom dan hi uchuak takani tin United Nations Development Program specialist tun chuan
AFP News Agency a khilani puitu por rang chuan a hun lawarwa sur le kholum lutuk hian tuihri ba ka adang po ati darang ti an hlau hle a mitam tak chu pona an line kul mek ani magnitude 7.7 ana liam hing khan mi makta duai somnga chen na Myanmar soin state parukinan tuarna hle a an khopui ni pido po atuarna jinga antela pawara lawa telephone le mobile phone connection aum thalo hle a kongpui le lei a chia tilchiat dan kim chang hi riat po ala har hle an ramatual chung indona a mek awangin an din mun ati har sa zuala indona wang hian mi makta duai thum borvel bai vaya omin mi makta duai som ni don chu pui ngai tak zet an ni sa ni in UN chuan a soyani in sanga jani som ni pathum sikul sang khazariat som ni pali pagoda le temple sangli zariat som pasari damdoin za somruk pasari lei za somruk pakwa tuikhwa za somkwa pariat le kongpui lian mun za somriat palia ati chia ani atuarna berchu a intran na bulmaya om sagaing le Myanmar a khopui lian panina Mandalay ani Mandalay om UNAID chief Tom Fletcher chuan thilchiat na sat dan chu phua chop ni mai omani thu a soya dam chuak te chu lau le thabara anom thu le ei tur tui omna le electricity an mamo tak zet ya soi exa video ada lana Fletcher chuan angin nu chorkar khat chunga po nging non after shock a omran ni na soya zertop nia Mandalay chimlama nging le po United States Geological Survey chuan magnitude 4.7 ni ina soi February sang ni som ni pakhata mi puithan dong san su chi i sarkar pai tha sipai chak na mga rorel tu senior general men ong lai chuan ni lai ni khan in ka haya puanga heti lai hian UN Office of the High Commissioner for Human Rights chuan zertop ni khan sipai te hian an thunun lo na muna chuan puina an kalpui du lo ni ina soi UN agency hian sipai te hian an ma ni du lo tu te an be ni soi po a chui zuya in ka hai puan nuami po an enzui ti an soi bok chom dol tu pol Free Burma Ranger chuan in rinni khan Reuters news agency nena sipai te hian ninga ni le zirtop ni a po khan kare ni le san state bom an la thaka mi panga velan thini nan soi an pol din tu David Eubank chuan thi jinga civil mi po an tel ti asoya hetiang be na hi in ka hai puan nuwa a thlen voice sari na vel ni na soi Myanmar thlen omram tam tak chuan kar masa khan puina thil le chan chuak tu an thon hloma khowela mi tran puina pe chuak number US point dollar bakta duai ko vela pe bok arwala liang hin tuar ve tho Thailand a chuan thi hi som ni pali anom to a heng jinga som pasari hi an khopui Bangkoka in saklai chimami ten dia mi som sari pasari chin an la khelawani Indian Air Force C-17 thona mangin pathian nia khan field hospital amamo ei tur an phurlut le a Indian Army in Operation Brahma tia Myanmar alir nging tuar te tran pui na a tho me ka hian field hospital adina damlo zariat vel enkol me kan ni sipai ta chuan exa India in Myanmar apui na hi tar langin kan field hospital chuan damlo zariat a enkol to a senior general min ong lai point voin khana tlo anti IAF C-17 mangin amamo tu te tan ei tur phut thlen le ania kan NDRF team chu lo thing taka anti tur anti nuwa aphur honga lanti inrin ni khan India hian Myanmar hian ei tur ton zali somli pani alo phurlut to boka thamasa liang ning na tak ator nuwa a thei angin puina a pemek zela ei tur phurlu te hi bu fai te noodles le chang ni in Indian Navy ta INS Garial mga phurnin thilawa pota ambassador Abai Thakur chuan Yangon Chief Minister Usoi Thein le a thui hruai te hna na a hlan ani Myanmar a Indian Embassy chuan atuar tu te mamo pe kan nia Indian Navy landing ship teng INS Garial chuan boin khan thilawa pota ei tur ton zali som ti pani phut thlengin ambassador Abai Thakuran CM Yangon Usoi Thein le team nena a hlan ani ti in exan ta langani
March ni som hi paria talian ngin Myanmar asoi nuwa khan India hian tran puina be pui thak Operation Brahma atan ngala India hi athleng ma sapol nin chan chua chom dol le an in tun nun le na tura pui tu ani Prime Minister Narendra Modi appoint Zertop ni khan Myanmar Senior General Menong Lai chu BIMSTEC Summit neina Bangkok Thailand a amua anin komna Modi hian an mamok ani chuan India chu pui turina in pe reng tia khila mi pui sarkar din tura in than fel fai nei thuai tha ati thu a khil bok nin Foreign Secretary Vikram Misri chuan a soyani